Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Notice Dialogue में हम बता रहे हैं कि Notice Dialogue तो पूरे लक्ष्य पे topic से boycott and 24 hours shutdown against new government है बनी कोई government है बता वाले सी कोई ना थमजरी पे topic से मणिपुर द कोई होकी वो ईरान अमल ले रहे ईरान की मचुंग दा एनिमेटेड सस्पेंशन की लेयर का अंदर कोई मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली से एनिमेटेड सस्पेंशन था मचुंग दा प्रेसिडेंट रूल की लेंगा अमल ले की बनी अदर मियाम की लेंगा अदर मियाम की म्यूट लेंगा पर गवर्नमेंट अमल ले यो है पर सिविल सोसाइटी मियाम की खोलाओ अदर मणिपुर मियाम की ओइबा खोलाओ मियाम अमा लाख पदगी हंदक से अनुभव लेंगा अमा कोई बीजेपी न लुचिंगबा नेशनल पीपल्स पार्टी अमदी नागा पीपल्स फ्रंट अमदी जेडीयू यावबा इंडिपेंडेंट एमएलए सौकट लेंगा लाखीबनी लेंगा मणिपुर की अनौब चीफ मिनिस्टर श्री युमनाम खेमचान डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर नेमचा किगबेन दिखो माओ मखोई अनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनौब लेंगा गोविंदास पंथौजमना होम मिनिस्टर लेंगा लाखीबनी लेंगा लाखीबगी छुनदगी निमित इनी हुमनी की मरक्सिदा असेंबली सेशन अमा कौग्रे हानगी मरोइबा कुकी जो अमदि मार कम्युनिटी हाइदना हाइबा हाइफिनेटेड टोंग टोंग कम्युनिटी मयाम अमा मसिदा लेरिबा सिगी ओइबा डिमांड दा याम चावना लेरंबसे यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर हाइबगे डिमांड अमा मसि लोइनमके दिनते बट मरोइबा स्टेक होल्डर्स सिने तो डिमांड ने अदुगा हानगी चीफ मिनिस्टर श्रेन विरे लौथो हाइबगी मसिगी डिमांड सुकुम डिमांड मयाम अमा लेग्रे हाइबा डिमांड मयाम सिगी मतुंग अनो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमा लाकांदा मणिपुर दा अनो पुवारी म सेमकपजे अनो इहान हानबा कम्युनिटी से थादौदगी नेमसा किगबेना चीफ मिनिस्टर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर लोइना अहानब नुपी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अखोना फंग उब फंगिबा मणिपुर की लेंगाक्ता नागा अमदी कुकी अनी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अमुक्तंग ओइबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर अनी लेबा अहानब सुमाय पुवारी मयाम सेम लेंगाक लोन अमक लाखिबनी हौजिकसी हाइब लेंगाक से लाब मतुंगदा मा कम्युनिटी मागी अखोगी एमएलए निशालुर मार्क्सु इम्फाल लागा अखोगी लेंगा से सपोर्ट तब यौरमी अखोगी जॉमी दगी अखोगी हानगी एलएम कौटे डिप्यूटी डीजीपी मार्क्सु हाइब लेंगा से सौगतपद सौगतपगी मदुगी सरुक यौरमी असेंबली मिफमसु यौगी लेंगा सेमसु यौरमी सुमाय तौदना तोंगा तोंगानबा एमएलए मयाम अमना सिगी लेंगा सेमबगी कॉन्फिडेंस ममांग पीगबसु लेरे मसिदा नतना अखोगी कुकी की लालहुलुक मयाम की ओइबा अपुनबा फैटर्निटी अनि केनो यूपीएफ अनीमकनसु गुवाहाटी पांथोक मीटिंग मणिपुर अनौब लेंगा सेम सपोर्ट तौगनी है वाफम तोंगा कंडीशन खरद लाख्रब मतुंगदनी लाइव डेवलपमेंट से डेवलपमेंट से खननबीदमक से अखोई नॉर्थ डायलॉग स्टूडियो इलेक्शन लेबिरबसे तरामनोक के अहमदा अखोई रिनोन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अमसुंग थादौगी लुचिंगबा दा माइकल लमजाथांग दा माइकल तरामनोक से काय खुनबोचरी थगचरी अदुगा यूनाइटेड कमिटी मणिपुर की वेरी आउटस्पोकन अदुगा a very popular prominent social activist ni tamo SHANTA NAHAKPAM tamo su tam cheri kai khunu cheri secretary general united committee manipur loina IMAGI MEIRA gi ekhoi gi luchingbi ekhoi iche ts dr SUJATA iche su tam cheri kai khunu cheri a very outspoken adu kayam prominent activist namani aham je damakel la seke damakel housing margi mamang the central BJP leadership tiki kar khana ekhoi gi लुचिंग मैम से उनग्रे है तों तों लुचिंग हंचिन उनरगा चिंगे तमगी नागागी देन मिटैगी नतना थादौगी मारगी जोमीगी लुचिंग मैम से उनग्रब लेंगाक सेम याबगी तों तों स्टेक होल्डर्स मैम सिविल सोसाइटी कांगू मिलिटेंट्स मैम सूम उनरब लाप अनौब लेंगाकनी हाइब लेंगाक इंक्लूसिव होइबगी ममी अमदी तारी तबुतबु मसिदा केसो कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 24 आवर की शटडाउन अमंग से मोरे यावना कुकी दाब मफम सिंग कुकी जो मार्टा मफम खरदा अदम याम चावना मसी सौगलपगी ममी तारी मसी मथक कुकी जो काउंसिल ना अखोगी सोशल वर्क के स्टेप सिंग लोखलखि मसी मरु मपुइना मसी मोइना पामद्रिबा बोन ऑफ कंटेंजन जे नामाइकल की मियेंग द करी लै हौजिक हाना मखोगी मरुइबा डिमांड खरा मदि हौजिक सेंट्रल गवर्नमेंट फुलफिल तौरब्रा हाइबगी वहंगदुनी नामाइकल करी हेबिनी हान बदा हंदक की PR लेंगाक्तगी पॉपुलर गवर्नमेंट मियाम ना ख्वाइदगी पामजबा मैंडेट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हाई तारे यस सिगी पॉपुलर गवर्नमेंट से हलकपसे यामना भारत सरकार ना मणिपुर बु चाही अमा थमखावा मतुंग सिदा एक्सटेंड तौरकदरा हाइना मयामना पाखलप मरक सिदा थंबीबसे यामना नुंगाइबा पावमनी अदुगा
loina na hetang changes hetang moina ethnic line da hai tare ko ethnic line da na chief minister se karigumba meite oiradi deputy chief minister ani thambiraga kaino amasina naga oiraga ama se non naga da pibiu haibe se kaino na maroina saikot gi MLA paulenlal na matam dugi 2022 da mana kaba matam sida nizaraba pot neba aduda by the name da deputy chief minister do a the PU non naga sida adu naga sida dipu diganglung gangmei da PU haibe se BJP gi saikot mandal gi president hojik president duna kaino da party gi leadership da matam da ni ba ai bache ma theina hi adumai adugi model du da hai tare adugi model oiram bai ai hojik je handak ki revamp tora kan sida deputy chief minister se naga ga non naga sida pira e bako adu kan sida ethnic line da ying adi composition sui hai na lo bai wa ne ba but na te se di because yamna chauraba meti pangan gi su le hori ba ethnic line da anything ethnic line da khoi na dum khan ba tara di ethnic line sida khoi se yen ra ba su ya roi su ngam moi ning thungoi hai be se absolutely mani so togodo BJP na absolute majority lebadagi kuntha taret gi manung sida taret se non naga hai tare hojik ki non naga MLAs tagine separate pamba separate niba hai tare third mai dagi moi punchilla aga separate adum ni ra aga mayam sing se irang hau mayam sing se khambai mahut da peace appeal to bai mahut da kam no khot no chelo du da to hai na ko paisa nung sa anything logistic support loid mak pi duna la kan sida la aga pulap thengna yaumina rakpani hai tare ko hojik ki kaino mayam sing se MLA tarit se BJP ki MLA se to odabu PR moina mayam na PR hai rakpani PR su party ki BJP na su upai leit raktabadagi hai tare moi tham khre adu matung sida chahi ma hendo pa yadabani na popular government pusila kan sida kaino du nongdu ta do ro bini hai bidi mayam na khang pot ne ba maram di nong ta dngai mamang du da ko thundering lightning this and that adum uraga pot ne ba maram di December da BJP ki legislature party du da pangtho e ba Delhi da adu after 1.5 almost January February sida moina khodak tamuka legislature party meeting ko raga central observer khalla aga party leader khalla kan da CM wasak in a span of 2 days 3 days sida mun thas vote phawang loisel aga lakpane ba adumaina adumatik thuraga toba yaba pot ne ba marak sida khangna moibu punba saba unity oiba saba moi kangbu du marak tu da taret manung sida ahum se mari hai tare ko taret manung sida mari se kaino sida yaurak pa hai tare imphal da lakpa or minister gumba loba minister phangdaba hai tare or khoina khangdaba gira offer du public pressure ki bagi loaning da bagi ka bhab ta dre khoina di adu kangbu ahum du hai tare maroina kaino BJP gi da hojik Wi-Fi ki tribe degi LM khaute mar degi ngusanglur aduga THADOU ki tribe degi nemcha aduga paite degi walte pu walte moi mari se tarit manung sida mari se sida lak thokra ba hai tare ko adu lemhori ba ahum du kana ra hai tar adi pulet pau ne maso THADOU tribe degi ne aduga pu kare paulenlal ma se kuki ne any kuki tribe ne aduga pulet jamang mu humse yarak taba adugi maram odina ngasi gi rally shutdown this and that hai ba mayam sing se hojik ki ahum dugi jaga du da ngak ne ba mari gi jaga du da yaude ba sei sida kuki jos hai sara or kuki hai sara sei sida chat pa yada ba pot ama le ba khoi na blanket da kuki na shutdown to hai ba ya ba pot ama ta leite ba sida maram di hai ge ba as an MLA ama oina THADOU oigeda kuki oigeda SA oigeda anything oigeda moigi da makta MLA gi mathau constitutional duty se yausilak panina reality ama thengna de yade ba adedi masa gi constituency gi hai tare ni ju da tanara kanda to bne ba hojik ki mioi mari gi constituency si sida irang amata le hande ba irang hojik leiri se ihau leiri se suppose number 1 cycle hai re se ba ko adu gi du khoi sida BJP sunate number 2 Chandel hai rese ba ko Chandel da kaino gi kuki yaba kaino taba mafam
Champurda hai taradi kaino ki jaga du da saikot ga hinglip ki jaga da ne ba atei di to ho de ba adu di handa ki ethnic conflict se sida kukin meite conflict na mayam na khang pa hai tare se sida hanadi moina di meite na khoi gi chingi lambu mun na ba ga do ne mun bi ga do re meite na khoi bu hatto ke to ra ga khoi gi kaino jati se muthat ni ngai gi damak ta genocide campaign chathatuna sarkar gi machinery police commando army sizin na khoi myam sing se muthat na ngai gi damak ta to rak pane se maroi na meite gi leader se birian da accountability fix to ma se lothok ka do bne ma le ringe pha khoi le roi hai re ba yare phare demand ni na demand to ba yai ka su kai de pyar tham ga do bne hai yare phare du su admain to na democratically to ra kan se da pyar thame birian resign to re pyar mu ka yad ba gi sangdo mutung da hojik yarak ta badagi hojik popular government la kan se da birian halak tre moina yana ba ama hai tare CM ama pi khre deputy CM pi khre adwain to du na baton phangdaba hai tare BJP di oi jaba adu oi do su khoi government da yaude hai ba mayam da mislead to hi ba elements mayam du ne ba as if moise by virtue to the BJP MLA oi ta BJP government ni na moise dum BJP gi government du da dum yaw ne ba adu mantri phangdaba kangbu du na government sem ba yaude khoi hai na adu mai sando kan da yamna mayamna people's MLA ka haina drama ka toraga yamna tramna yamna okba saba gumba program sille ba ngasi ko marak tu da ngarang du hindu da kana ga khatnari nok security singa khatnari ko no thola kan sida shutdown to we hoi discontentment rally chatlo ka sukai de democratic form of kaino to ka sukai de mayam gi gari lakpa ko pathingba to godabu handa phaba amasina hojiki irang sauriba mayam singse irang hodok pham maru oina kangbai dagi tuibong sigi marak tagi ne ba hojik amu kai rang tori se yes adudi sigi kambu singse mantri pirabasu sauba pirasu sauba karino mogi wakhalon se doi tardi emergency gumba ma dwaida thambiraga nampuda ko crackdown ma toraga mayam singse law and order se restore to de ya de ba pot ma lai ba hanadi maintain su bhap ta da bagi maram oiduna matam du da misiba rap this and that khara taubadagi out of emotional outburst oibadagi matam du da tampak da su te da su yamna retaliation ne ba defensive da torok padagi mayam singsu pulap capital city amadagi tanthok pa haibani na moisu nungai hodabagi nahagi emotions gi matung ina chatpagi wani hojikti yam hanthakre community gi maragi tension yamna reduce oikre infal is safe for anybody is high na ko community su lauthokre te CSOs myam su ya lauthok phau sida government phau lauthokre chume ei phau la kan main to na kan sida karino to ba pot se adudi hojik to ri ba pot se confusion stage da amale gani ba maram di entire na hangi punbado meke hatlo haibada punba taradu mi taradu da mari se kaino mari se somda lakrabani na ketang problem ma le re ba moi gi marak se de sigi se moi gi problem se khoi gi thau nate but khoi gi thau natraba su manipur macha mani na manipur manung amada adumai na thorok pa kan du da ngarang du khoi gi mari le na de national gi kaino media sing du yengo ba champur da manipur manung mada adum hai ba manipur se adum chope ba adugi khoi su moral responsibility ketang concern oi ba gi hairak pa ne ba yai ka sukai de popular government du pam dra ba di noina pam ba du kaino noina nem maroina nemcha du deputy CM lowe haibegi sawba taradi nemcha du da convince to raga hana de dum tinra pune resign to holo ka sukai de noina convince to holo ba som swai se da public property mayam lambi thingdu na shut down to raga ma resign to go do pot na te ba yes ko admai moi manung masen gi internal gi friction se maintain to bo pot la yes thado le khune to bo pot la bharat sarkar na to bo pot la kadam ta to ban na te ba si di moi punsin de ba pot do akhoi da na ngai tai nei irang kap na ba khod ma matam du tai nei ba adu matam du da mayam na bhap ta na da bagi nei te da tai na ba yai lan se loi mo maintain na sile hai na chatlam ba ya hoji ti yengo prithvi mi kup khune wana yengo ba hoji to ri ba pot se kari lila no to ba pot se means moi manung machine gi problem du manipur gi problem ta hala kan se nahan se ho ji bhap ta ho da bagi ko khetang khatna ba kap na ba le ba di khoi rek to ram ba ne ba khoi gi emotional oi ba na ha mayam na su thado na su mai te ha pa mai tin su thado ha pa da ka
angang kong loi chain ba mar kanano mizo kanano kranta khandok te bi de khoi to na ram ba de matam du da hoji de khoi myam singre khoi na noi to ri ba po se kari no che khoi kup na khang na yenge ba adoi taradi in appeal to jing point de ate kem na te da popular government is as an Indian constitutional mandate ne ba adoi tari democratically elected government se under the constitution framework to pham thok pa ne ba BJP gi MLA khodim mak se loi mak sarkar da yawi adu sarkar da yawbani na mantri loba gi maram du na saure di noi machine to na ro Manipur da irang adu gumba yamna street fight gumba to ba ko yamna barbaric oi ba yamna uncivilized oba mong to bi gnu maroina MLA sing se apart from your constituent na sagi constituency gi mi do convince to ba ngak na tana ato pa mi sing so bahap ta hallo aduga mantri phangho do ga sing su mayam du themo or noina MLA tara se khoi Manipur macha amani hai ne khoi ni su khanjabagi hai bai wane ba lana mislit to gum se khoi su tampak de su ni phu manung se da mantri pamba ga tene ba loina ma everybody wants to get cabinet bar adu ya da ba gi member du masing du su da ba gi maram du na accommodate dum to rak pa ne ba ko admain to du na ching gi da maro ina MLA 10 MLAs noi na san sa gi praja sing du bahap ta hallo that's your responsibility adu ga khoi government ga or community to pasida meitei hai tare community sing sida bhapta na halo ba noi na thau to ba perform your duty try to bridge the gap the divide between the two communities and the government and between your constituent or your nasan sa gi jati do phajana kaino to horo patch up to halo ba that's your responsibility leadership hai se title khatang da lakpan na te ba responsibility su yawe ba isa gi rights khatang esat to ba toba yaba pot na te duty su khang ba mathau tai ba so until and unless akoi na isa gi duties mayam sing se as a legislators ama oina pangthok pangam da kan sida mayam sing se instigate to raga ei gi personal gi vendetta personal gi ningthung na ba gi mantri phang na ba gi damak ta mayam sing se hodo hala ga khatna han ba gum ba gi type to ba se Manipur gi MLA sing na tok piu Manipur da adu hek to pa numit sida shanti la kan ei mai thamjing damekal amuk hojik national media gi interview amchu lebine ai question amdang lak chauke damekal hojik se thadau gi luching bi have tare ikun chak against deputy chief minister de include tore and then government see overwhelmingly ikoi gi ma gi luching manu salur ikoi gi honorable MLA sina masu support tori adagi jomi gi ikoi gi LM khokte ikoi MLA Sri LM khokte joman su support tori masa pok infal la ka wasik lo yormi so sigi ngasagi ma gi thadau gi amasung ngasagi jomi gi luching basing na live handaki government sina mo confidence bi baze sigi significance damekal gi mi eng da kamai say this is the beginning of the end okay khatna bagi se loisin na bagi dhamak ta ahoba ne ba sigi step se yes akoi we appreciate it akoi yam na thagatli moi yam bol oina yam thauna le na tholak pa se akoi yam appreciate toi si mayam sing se akoi thado ga meite gi community gi understanding gi mai pak ki matungina mayam su mo su lak pangam hi ne ba hojik yam problem se irang se solve to se hai tara di solution di to pa leite jati masen khangna ba du ne ba hojik ima khoi kana khoi loi mak thado hai ba se akoi khangbi re ba ngang yes constitutionally legally thadau ne madam nem cha su to hodu bu ma se cookie subscriber ne ba param di cookie gi activities da yam yawe ba anti manipuri activity separate tal ba yawe ba adu bu na sa gi thadau identity du da hallo aduga Manipur integrity protect to nga o aduga cookie separatist ideology du thado ga la o param di masama gi personal gi magi nupa se KNF gi su gi lal hob leader oizer basu Manipur integrity ekhoin abide to gani nga kani haina leirabani na lao ka sukai gi sine ba hoina haijari ise ori sana se apene ba ko advan to du na atei tei sing su community sing se to go ne to go bu ma se kari gi hiccups le ba ketang half hearted hai tare ko le ba se kari gi imphal da lak pangam da bano Manipur puari da India gi puari da oja santa smai na wasak lo ba se yengo online da to ba se han ba oiram gani ina khanja ba da ko online lo da nupi da mana hamba ho adu gumba online gumba da to ba hai ba se
messaging di phate president phaban nate ba sigum ba se adugi maram du na lengak na su yam thu na sigum ba se solve to bi ba mathau tai ba adugi damak tai na hygienic ba point di adumai to du na ma se khetang half hearted leba se maram kem na te ba ma se magi background ying akan se da khetang hangoi ba khara le gani ma to go bu lao imphal gi function to akhoi thado mayam lei to go bu cookie gi baggage pushila kanu maram di cookie ga mai te understanding le driba mana cookie sing na masu boycott to somda mentiga ma cookie jo mukap sida pusila di problem mukale ma ko adu ita na sa gi thado ju da le raga ei cookie thado ai na ma se reborn to raga ko born again to raga phajana to hai be maram di misidentification hoki maram da kana kana manu da kana se thado ra gen manu da kana se thado ra hai be se khoi gi mai da kaino khangba ngam da bani na isa na isa gi identity se khangan ba mathau ta adu gi point ne ba last ta ina thamjening ba point di nan naga tribes hai ba se hojik separate ta li ba matam du gi misidentification si da 12 ne jati 12 manung si da cookie ga khatna da ba se le tre ba cookie ga mar se 1960 da khatna re cookie ga thado se 1992 da khatna re cookie ga paite se 1997 da khatna re last ta cookie zomi da soi to na ba wa ne handa kisida cookie meite muka laeba si se fake neba manipur history da fake neba si se ado itare di cookie se dum yawni na si ke pattern se yingo ba si ke pattern se da si ki to phajana kanano cookie hai ba se hoji ki maroi na cookie hai na mayek sing anda yi se saikot gi MLA ga hingle gi MLA ne ba si ni ba ado itare di to ri ba podu yingo na miraj Delhi da party na meeting ko ra kan da chala kan sida sarkar form na to na ba gi damak ta halla kan sida people's MLA ne na praja mayam provoke to ga uhan ba gumba hai ba se yam na khadrak ne ba sigum ba khadrak inconsistency honesty lekra kan sida mayam na thajab ne ba leader told lies adumai na machin thi ba tare di praja mayam na dum blindly support to ba ta ba ne ba adu gumba adu ta de chaloi do gudum ne ba moi noi sarkar sim rei lawai akhoi yaw hai ga do ne chala kan da chala adu khetang kaino amuk ka yaw ra ka halla kan sida message to ngan ba to pa pi ba hai ba se e yaning de mara na one question last and final question damikal de lang yam tiena damikal gi kayim ko reaction ko ten taning baje asagi cookie jo mar haire ko gi thadau gi adugo mar gi amasung jomi gi MLA ahum deputy chief minister ore ani man hojik minister wasak lodri makhoi na imphal da la ga handaki lengak se support to khibagi matang sida bounty ma moi mathatta la kaya gi moi hat pangam bada sumai lauthu gi baje kari react to bini yamna uncivilized kaino ne da ko sigum ba se ai di thengna ra ga lakni rang manung te ka ra ge su crore Michael Heck phangaba crore pi ge ni khot kani to ne yes situation se yamna volatile ne yamna nungai ta ba disheartened hai ta frustrated you su harale jackson ba mathau tai but ai gi mot ta di it will adum pharakani because mayam sing sin reality khang de ba gi ne ba ko so reality khang akan sin da adum pharakani sigum ba su hetang jackson na to ra ga hoi lady le imminent threat le adubu hetang jackson ba mathau tai but this is very unbecoming sigum ba civilized society da to loi do bune to ri ba mi sing su yam thuna appeal to ngang ba khot pa chaining ba adum to democratically but smaina violent oina to ge haibadi yam phajade ngasi satra gumba adugi ne ba khoina marak ta jihadis kaino gi cookies style da hamas gi style da ko ngang satra mayam ubiram gani ba nemcha yamna bad words yamna ko to han ba gumba su yam le dugum phawdi to han janing de but I appeal all those concerned people yes we understand your frustration because your dream of separate administration has been almost nullified adu gimaram oiduna ahoi bhab tai du bu khetang tone down to raga send mind ko khetang adu gi damak ta room da chat pana phagani haimna in mind thamjanya okay Michael thank you very much yam nungai jai tonga wafum mayam ma thamroi wafum mayam thambiram ba duga ngachagi hamas ki matang do musu habiram me duga comparison do tonga wang mo eraga ai tamo sada lakchage tamo laksening baje tamo Manipur chief minister haidare mana assembly da aduga tonga ba ai magna atim madam se pi ba political speech khara da Manipur da amuna santi porokna ba ekhoi masen yam ingda ba ga loina ekhoi gi situation si yamna technically ekhoi handle to ba changi haidana mana appeal to gi ba mayama opposition leader ga appeal to gi ba mayam si gi marat haidare am positive ba note amada lakpa de gi then cookie gi amadi naga gi ekhoi gi MLA ani da deputy chief minister ani pi ga lakki ba si gi whole positive note amada lak
laka nangarangi yam disturbing oiba ngarang ding nasi phauda haitare national media na yam chawna carry tawre sigi yam disturbing oiba ekoi visuals khara police ka ekoi gi security forces ka ekoi gi miyoi kharaga ekoi gi nung thana ba khona ba gi madu gi yamna violent oiba disturbing videos ma'am visuals ma'am tholak pa social media aduga national media ding sa dama ken hai ba dum yam chawna carry tawgi ba manipur da violence mo hana hala abra government shemu ba tung da madu gi sigi whole development je tamogi bi kamai bi han mada ko yes deputy cm ani lebe matang se se ai wakan de thodo bu su wabam tokte leader ro haising adi kesu na te amarom de ko why Jagan Mohan Reddy na ma akoi gi Andhra Pradesh ki chief minister le me ko deputy cm taruk ne bai matam leise mane taruk ne phagi ne de ko taruk ai ja party ki power share to de ko taruk ne le me adagi hoje UP de deputy cm ani le Keshav Prasad Maurya ko Brajesh Pathak ko ani le yes adagi Maharashtra da deputy cm ani le na proposal dum tok ma yore power sharing gi nature ne se ko power sharing ne ta bihar de su to ngasai sorry ai na ni di time na te power sharing gi nature ne have de akoi sina khare complicated ore akoi sina political power gi line de tok na tre communal line de deputy cm ani le ram ne na complicated kar way ba si se yes hayeng akoi de yam sathi ba aina paning da ba hai ta ko akoi sina hosik pau da khang ga le ba deputy cm ani se masi every MLA ki role masam sa ki role loi lei lebak sing ak ko aduga aidi kano oina samna have da CSO amo oina natraga social activist amo oi gi wanate ai as a citizen of the state natraga country ko so Jampur mai chak ko se ai gi yum mai chak ne lowe ai tare yes absolutely so Jampur da mai cha di ai gi yum mai chak ne lowe aduna ngasai gi political boundary natraga CSO ki boundary wang mada so Jampur da lam heli se kana no hai se thiduga masi lamhen bagi thabak se loisalan bagi tangai patab du leiba mamang da su lamhen ba mayam phau da gi ne ba khoi de yam sang na problem la khri se ko aduna Chujanpur mai chak phaji hoji Chujanpur da adu aina tang noning ma hai ta ko saudi de ko moi asona kan ubira madi Chujanpur kamu odi sounding da ngarang do moi gi irang khutok do hoi ngasi budi mobilize taw ko tan tawre ngarang gi du khitang irang do subjugated area hai ta jaga ma cham cha to ma le ko ada national media do moi di paid media se yam phasan sin na ba hai bani na ma koi na propaganda to ko yam thuna phangi bra hai pot ne ba ada hoji ti phasana paraga study to yeng ta di hoji lei ba pot si Manipur government gi mathak tabu lei raktre pot se asai gi Manipur government Maitai chief minister Maitai central government adu mem do lei lei tre bo ji ko lei tre adu why aina moidang ni se aina moidang ni se why nemsa kip gen why LM khote why sanate kai maram gi no sini da moi khangtang protest to ga le hori se kai no moi protest to yam democratically moi gi mar da le ba MLA sing du so kanoni BJP ki MLA ni moi gi mar da le ba MLA sing du sitting member of the assembly ni adu duna moi ne yam na bol loi ta ga di moi gi mar da le ba MLA sing du resign to wa nan ju resign to ni na tholei da na ko hosi po resign to do bai maram se kai no ade moi MLA sing duna phangi ba tolop to prajada instigate to ga hosi ki Manipur integrity na traga Manipur gi India ki constitution manungda negotiate tawriba Manipur state ki boundary manungda authority manungda tawriba negotiation ji manungda tawma tamna magoi na misuse tawra hai bse idea amazon chingna ai tare la tamo sida ngasai ki damikel na pukalamba wafam mama hai tare ekogi ngasai ki remaining MLA makai se Delhi da to meeting me am da di yam toine yawi yaw do yaw de ba namo ayam yaw we ko yaw do mister wa mani dum yaw do tin na te but do ba am di lun yawi but Anoba government sida why have they avoided kari gi avoid to no have a question sida masa question na lak pase if they were given ngasa ki cabinet vote am moi de piram da ba na daga deputy chief minister moi de piram da ga di moi ju yaw bo dra have wang jini am kare bi ni ai adu da confidence laite maram di kai no ga da ai angle am da mu yeng se ko nemsa gip gen da deputy chief minister pi basina irang se reinstigate tawe have gi Porama portrait to no am kan ho nei sine yes ai hai je ko ndi ngasai gi akoi gi marakta kano gi ngasai gi akoi gi akoi moi gi agenda hai tare moi agenda se separate administration so na te ko hoji lai se indigenous or ba tribe
mayam gi marakta non indigenous sang gimne ba zo imana bam lei mana yam to hai ba ko akhoi zo si di han dagi indigenous ni cookie sina anogo nomenclature ni aduna akhoi di noina akhoi ga khana ba ga di noi illegal immigrant je kanan hoi je noina punji da kanga mo je dum hai ba aduna sigi segregate to ko separation wakhalon lak ko se sigi masai ngasai nemsa gip genda natra lm khote da natra sanate da tainer ko se sigi pochina ngasai gi ai mota di moida fear psychosis ama akiba ma hai tare kari da ki no hai kanda hojik to doi ba nrc je nampu da tawsa lagda di ngasai gi psychot ne henglep ne swai da lei ba mi me am se moigi kain originality se kara mangadra hai ba pot da ki ba khaki da ma irang to ma le ba in kan ba ko aduna ngasai honorable home minister na yam phasana hai gre ko koi manipur chujanpur da hojik lei ba problem je moigi pen da bagi kai ka gi khar lei jabani adubu chujanpur almost control ne hai bi gre ko hojik nungdang hojik pau da hojik mamang do na internet thing ba khot pa lei tam ni na hojik pau da di nungdang gi irang to ge update ti ka su lei tri hore nungdang thakja jal ga amuk to la torok pai di kang tre hojik pau gi di lei tri ko aduna ai wakhanda mediating table je da hayeng kai umba lakwa matam da through su group or through any other group lakwa matam da kai da lakada ge ganda census ta nrc update to da moida moigi population je soktana ba adu da oina negotiate to kan en galle okay tamo hojik live si wang sing asagi national media sing na project to ba moigi narrative ta manipur government same grab matung da ekoi ki entire cookie jo ma community ki react to have gi adu ki narrative amne hojik koi mang ta le je but is it over calculated or over simplified over narrative amu oigadra on reality da di ekoi na ubada yamna ekoi na ngasi mak yamna phong na haining raga zo hai tare area me amada hai ba government ji support to gi mami tari especially ngasai cookie jo ma community gi manung da adura sigi certain area khara da live reaction khara sina ekoi na entire community sina live lengak si the yaning da phong do e masi da ekoi gi boycott to wi hai da ekoi uba ya ribra da tam khama yeng masi gi yeng sim engal ani yeng se ko ahan ma da government boycott to mane ko hojik na mi boycott to pane ba ko aduna agenda ro khara di change to re ba change to re di hojik so do mi plus government boycott to do ne ba ko yam seng ha da ko government ji akoi government sem su ya yawi da ni manipur government boycott to do ne ba ko government ji boycott to do ni magi any program adu da le dina so lonjan ba ko chan ba hana to pagi mong do to do ne administration ke ga da attack to ko do ne ba da hojik le ba pochi di ngasai aina hojik yam clearly define to rise ge do zo hoi ko sigi ngasai gi hana le biram ba tribe me am any cookie tribe na to sing se sigi tribe sing sida moigi na sagi moigi di hana de le jabani na kari gumba unity se break up to gi ta ga di break up to gi bata ga di census ta nrc update to ba khu myam demand to ise si matam da moi population sokane hai ba ka tagi ne ba si to ise ato ba kem na te ba si kai no di moi Chujanpur Medical College Operatory Saka dagi kana lori cheng pangi cheng lori kan lo double ke to lori district administration chalairi ko hoji angle is only kaino representative to na decision making da representative to yaw pa khakne hanagi PR su moi yaw do bai wari ni moi to lo dum pangi moi ne instigate to ngo tam da dum to we ko aduna mar mo ka da ngasai ai wa khan di yam samma yam na samma da kaino ai kanda let us leave sigumba thabak se ayu ji dum appeal to sage henglep psychot ko appraisal ri yaw do bale henglep ne psychot ne maru ne am kan to ri se ko so ai gi any cookie tribe sing sida khoi appeal to sage let us come to the mainstream ko more is ni ko aija let us come to the mainstream aduga noi MLA sing do assembly da lagalo akhoi welcome to wi sidai da ko ngarang su ani ma la ma ga dum chakre even honorable nemsa ki gen deputy chief minister lakpio aduga state ki welfare ki dam noina Noigi Jagada investment crane and Toningazu, Amagu Toningazu, land reform Toningazu, let us come to the table. Kaimangi, Lambida, Nonsense Creator, Manipuri, Mesker, Waitian, Dino, Maitegi, Kuki, Moi Masagi, Mesker, Waitian, Dino, Aduna Yamna, Pazabi, Engelda, Santi de Lebiro, Aquina Pamzarico, Santi de Lebiro, Noinogi, MLA, Tadapiro, now you can come down to Infal, still Kanazi, CSO Sing, the Sulapiro. Noisu nong phato imphal da law akoi ju nong phato kangpo pe da chujanpur da lake table da phamji mamang ILP gi irang loisan bakan da mi lei gi do mayam do akoi chujanpur da phami nei matam do akoi chujanpur da phami na ga asiba chujanpur gi ILP da lei gi da basing do madu gi poloi badu akoi chali
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯖꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯇꯤꯡ ꯇꯦꯕꯜꯗꯨꯗ ꯇꯧꯁꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔꯅꯦꯅ ꯅꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕ ꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯜꯂꯨꯔꯒ ꯅꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯐꯪꯉꯔꯣꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯅ ꯈꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯀꯣꯟꯀꯔꯦꯟꯠꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯤꯁꯇ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯁꯣꯛꯀꯗꯕꯗꯣ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯤꯖꯗꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯔꯒ एंटी स्टेट एंटी कनो कहीं एंटी कम्युनिटी एंटी लीडर वोकल तौबीगनुसीने अखोई हाइनिंगेको अदुना अइगी साइडगी अयन थमजनिंगेसे याम क्रिस्टल क्लियर नि कई मरमगी यावौदबा एमएलए सिंगसिना मोइगी मीसिंगदा कई मरमगी प्रोवोक तौरिनो हाइबसी याम क्रिस्टल क्लियर नि मदुगी प्रोवोकेशन दो हंदोकपिरो अदुगा पीस तो जामपुर पीस चुरामपुर मई चाकपसे मणिपुर मई चाकपने अखोइसु नुवाइतेबा अखोइ सिदैदा फ्रेजोल चुरामपुर कांगखोकदा मई चाकप मतमदा खनाब मतमदा पुलिसना मी फु मतमदा अखोइ नुवाइतो फावेबा अखोइसु चपाना फावेनेबको अखोइ पीस पामेबा अखोइ मोइनसु सोमदा लाओ अखोइसु सोमदा चक्के अदुगी यानाबदो तानाबो होनाबदा तानाबो होनाबदा वन सिंगल कॉम्प्रोमाइज इलीगल इमिग्रेंट एंड ड्रग की कॉम्प्रोमाइज से नोइना नसाना खंगना तौरोय हाइबगी वखलदा नत्रगा अखोइ सिममांगदा सोइ ताजु अखोइसु मंगाई अखोइ मांगदा सोइ ताजु अखोइ खंदो हांदो हाइदो सेमनाको ऑनरेबल सेमना हाइदो दुमाइना अखोइसु खरा नोनजिन तौरगा मोइसु खरा नोनजिन तौरगा पीसता एमएलए सिंगदुगी रोल दो प्ले तो होन जाय हमनिदा हाइदि को तमो लास्ट दुमाइन तौसेबा ओके फर्स्ट राउंड से अरोइबो क्वेश्चन में तमो लाक्से मसे खतेना अखोइकी मणिपुर की चीफ मिनिस्टर श्री युनाम खेनचारा अमदि मणिपुर की होम मिनिस्टर श्री गोविंद दास कोंथोज मोय एनी हंदक हौजकी लाइव सिगे मोयने एंग्विश ना हाइबा हाइतारे सिगे लाइव रिएक्शन खरा अखोइकी यांग ngasa अनबिगमिंग ओइगा हाइबा सुगुंबा रिएक्शन खरा लाखपजि द मोयने फोंदोइबा वाफम सिंगजे अखोइकी यामना विद अ लॉट ऑफ रेस्टोरेंट अदुगा अखोइकी यामना sympathetic ओइना फोंदोपगी ममी तारी है बतारे सिगे सेंसिबिलिटी सी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर अदुगा होम मिनिस्टर जे कमाई येंगी अदुगा चीफ मिनिस्टर ना थमगिबो पांदम है बतारे मागी गवर्नमेंट जे रियलाइज तो गदो गवर्नमेंट जी की माई पर्पस ऑब्जेक्टिव सी ओनली व्हेन आईडीपी सिंग मयुम द हंजलकान द माई रियलाइज तो नी का हाइबगी अदवागी परिकि चलेना लोब्रा तमो कमाई हाइबीबे हुजगी केनोने एंग्विश साइजे को अयुजे हाइजेबदुनेबा साइगे मरुइना तो सॉरी थोलेबा प्रॉब्लम जेगा सी लेबा प्रोटेस्ट दी नावाइगी दुगुम्बा प्रोटेस्ट नत्रेबा एंटी मिटेई नत्रगा एंटी गवर्नमेंट अदुम्बा प्रोटेस्ट नत्रेबा अखोइगी करिगुम्बा पोट खरा फांगो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइजे कइनो ओनली एंड ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर व्हिच all people illegal immigrant drug lords whoever adu accommodate to baya administration ama mamdi maduda UT phangragadi natraga separate administration with legislature phangda gadi madugi manungda any cookie tribe hana changpo singdo loima accommodate to ge habne ba yam samna habde ko aduna ngasai as a state ki home minister ama natraga chief minister moina citizen mayam je mid yeng chamana ba yeng da yade aduna mar mor kanda government jina restraint habdi khanga targa leiba oram ba yaba adubu मसीगी खांग ताबसे कुइना ताबदी फत्तबसु लेयबा एक्शन तौदे यादो मतक लाकनी ममदी कइनो हायकांदा मियोय खरना स्टेट की इंटीग्रिटी अदगी अतै अतै लेरिबा प्रोस्पेरिटी को डेवलपमेंट पीस सी हिंदर तो लगता गदी मदुगी म्यूजिक दुगी मथकता स्टेप लौदनिगाय मथौ लेते हायबनिदा ओके द को अदु अमतंग हासम हाइजरम गे को मसीगी मरकसिदा अखोइना हुजि गवर्नमेंट खक्तगी वासुनते बीजेपी की लीडरशिप से मसीजिना पिरक कमान की मतुंगिना गवर्नमेंट सेमकपने नसाय ओजा माइकेलना जो हाइबिरमे बीजेपी की लीडरशिप का मोइगा तरे लक वारी सनाग्रबने सिगी मरकता बीजेपी लीडरशिप ना वा हाइबदा तारक्त्रगदी बीजेपी ना लेमौरिबा एमएलए मरी मंगा सिगी मथकता करी स्टेप लवी मोइदा करंबा लेबाक सिदा इरांग थोनबगी को इरांग लेत्रब मतमसिदा लेरोइदब टाइमिंग द इरांग थोनबगी करी स्टेप लवर के जु येंगिगाय ओय समाय तम अदु येंग तारे आई मथंग जे इचे शाटा द लाक्सेगे इचे हौजिक लेरिबा फिबम सिदा चुम यामना हंगबा याबो हंगमरा ना इचुम खलकपने अखोगी यामना ड्रास्टिक ओइबा पुरा तोंगानबा स्टेप खरने लौरिजे बयामना एक्सपेक्ट तौनदब हाइतारे ngasa ethnic line da ekogi representation मैम हपसलकपा आइदे ngasa कुकी कम्युनिटी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हपसलकपा देन नागा दगी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हपसलकपा आदे हजकी मार अमदि जोमी दगी याखुलकदौरी गाना मैम एक्सपेक्ट तौनरिबा मैम स्वाई जिदा एकोगी अखोइना ngasa कम्युनिटी ngasa कुकी साइड दगी रिएक्शन मैम लाए वायलेंस पाव यावरे अदा नकल मरोम तंपाक दगी एकोइना कै उबा फंगदबसी
haidi kana amata na masi yaning da ba welcoming step oina mayam loina unai even celebrate tawno phu yawi mafum ayam bada aduga sigi khongthang sida yaning da ba phongdok ba haibata ai hogi koki de jiburi chief Mr. PBR roi haibana chingbagi voice ama pho koina kaita tabu udabase accept masida celebrate over appreciate over natana yam representative or inclusive or this is good for Manipur na khanbadu nata bai ta beyond that masida react over masida yaning da phongdok pagi ai shaktam am bo ai tampak ta jubo ude any group of phongna masida yaning da phongdok pagi ai mami yem bo ju ude hai ta che so si kamai lu ise mira masita sengna habada sarkar habasi semba matamda cabinet se ko khoi gi Manipur sisu mini India ni haini natra adu duna maramdi si semak pada khoina deputy memjana half grade du de du half grade haidana maduda khoina kano to ba gi di atha thokta bran hoi khoina he thabak tawrok pa kan da moi gi vice line na tawrok pa adu gum mam da di praja gi voice ma thokta ba si gi sarkar semba habasi di any moi gi party gi aya ba du de gi moi masen gi sem du gi aya ba tawrok lokhana raga sanda ko adu semga da potni na masida di khoi di mo hoi moi akhoi nuai adum memjak again haido method ke 2023 kano to bodegi 12 tena to me 12 13 degi na to moi na chahi ani separate view na to dana dum to lakpani natra thamoi da khoi su nuai te ba means makhoi na siroi da na roi da mayam mai chai su myam do mai hodana moi hatu pigre sengna hai bana troidang na moi na post to pam boy ga di moi masen kano to discuss na dana khona dana to na ga lo selam ba ya ba moi masen gi crisis ne se khoi khusem gi crisis ne dum hai do manam de mai na to ya poto to da gai loi chalale last ta hujike hai ba position si yana kan du da change kaisu kai de khoi kem kai de ba khoi di welcome to ba khoi shanti le ba pam bane ba khoi na mamang gi thoki ba thok ai han su sida first time pham ba da so era mi du ne adu gum badi thon ber kanu drama di to gunu ha ba du ne ba reality on ground du gi situation control to ba ji sarkar palam no moi mathoni ma deputy CM ni ko ma phana hoi online gi matang du di mem na loi pen na de isu pen de maram di mana du ni mitum danga mana sida la ga khoi gi governor daga khoi sarkar semjare ha ba khot pa se pulab yawmin na magadi akhoi gi thamoi da su he na thamoi du kano hujikti kitang ma su logic nei bra mai gi masai gi ngasai su mai ken ha ba do mai gi wakhal se 50-50 ra ha ba gi akhoi da su wakhalam di pui adubu akhoi na mu khandar isna he phare lebak su phane ha di loi ma ingda ne ha ra ga di akhoi adum leiba tab ni ha da any so na su condemn tau de mate hoi ngrang mai te pangan gi haijaba potu di madu su mai su di mane tau jabne almain tau da moi gi su moi gi psychot ki hening gi ne henkot ki kailo gi hening ha gira moi MLA do press tau demand tau jo ba akhoi ju sumaina happy yu akhoi sumaina leiba condition ni ana hayo ba adu ma din nata da moi masen almaina tau na ga akhoi Manipur gi mai chahan da gi mo on ba dia de ko aduna sigi pota de akhoi na kana na su aina khem tamu khem chan akhoi ke su yang kana ka no obana te dum khalaga su dum hapa de hape na dum yanari singai dana ha akhoi di hena akhoi sinda me kendra ne akhoi ne hena hayeng kai guma mana khongthang ma swar pa matam da akhoi na hana gi former chief minister na kai guma swar pa matam da hangang pan ba dum mai na akhoi chu palak tu ne ba akhoi su risk am lai ri ba adu bu thola khadi thola khrabani na afa ba thabak to tawraga mana ngam jane ne thola bani na afa ba chumba to tawbiyo na akhoi dum request taw risine ba aduna sugumba sidi akhoi na hairu bada phana huji akhoi na haire na yagadab su laite maram di center dagi khulai wona loi thadong na panga tani na aduna center na thadori ba mi sin se akhoi na na state yoga kanda hana gi poto ta hanbigen wa haibane ba aduna sugumba sida di akhoi na yamna crime to bai mathau su ta de pam da bagi wadi pam de ke do bai no haibada moi na to bodagi jiri gi problem dum thogi ni icha thani pan gi angang do ha siram da ba ya ba do sirim ni adu bu loi ma kauthong na ra on to adu gi da to future sem da dia da bani na madu sum ninjang na lai ra ga di yaro khan bagi akhoi na ngasi loi ma kaushalaga akhoi na brother gi lo ha do akhoi lawri sine ba lawri sine tro adai du da moi na du khara gi huji mai ken seng na moi gi lai ri ba problem kari no ha Manipur gi problem na te mai tai ga na te ha mane clear cut thamgre madu hanjani ngai mathau ta de aduna adumai na to dana adumai to darka oi aduni masau gi ne mete pangan so phunaro ne du di na tro noi em noi paja nam so phuno ba akhoi me de hapak te kai no phuna adu yam na reasonable oi da ba ya khal yaw da ba mi gi kano ne ba ko adu duna moi gi ngasai o cha santa na ha gi do moi gi he ena si lak pa matam da kano to pa matam da problem ya mama tholak ka double level gi provoke to raga seng have the land se loisaning da bai wari ne ba santa nai raga sum thamaga moi gi amang ba pot akhoi na di hai se hana lemina si mito miran cha de khandok kadam ne habene khoi di mandi maram di khandok kadam ne haidana santa adu duna
moi le halaro se heta tan thok se habana te ba moi de akhoi gi right kanu sida chanbe ya roi moi tongana range se leibe type le han gera natra adu gu nature do to hon gedam ne habwa da ne ba hekta khoi ne na si tawraga kanu khandok pa ha na moi se hekta head back out phutak ta tawge habana te ba matam gi matung ina nakhai se na nang su miraj ni miraj hoina isu sujata ni sujata hoina shanta su shanta ni nakhai se na amana lei se habane ba khoi na adu ta di tung gi future loima gi santi oi do natro natro adu du tawde da potu di akhoi di sumaina manipur se di sum balai gre khangam na du gumba khandoga lehen je amne ngasi akhoi gi NRC gi demand tawri su lan ubiga no ba loima moi gi so afaboi do ne ba yellow mi khudi mak afaboi do ne mai ke na ngasai thado gi adu mar gi haiba moi da chanai ne ri myam du su nakhai seng na akhoi da seng habda akhoi manipur se da huram ba khara lei ri ba huram do phadok se habane ba adu ga huram do phadok heta dandi pi da heta hat se tup se habana te ba ma se asem huram bani ko haba mi dum akhoi na hana khando ga di hingmin na ba da no ne haba oining bo is no mitro bai ba tu di khando kom ti changi che adu da positive note amdang la hogi che chen so ka sawi mi no ji da ai ko ki ngasai deputy chief minister ikoi iman nem chaki bien je ma si deputy chief minister ora posida manipur da puari myam se me ha tare because of her ngasai online gi do me yaure and adu mathak ta kwai di maru ibam yauri che ko manipur da nupi amana deputy chief minister की पोजीशन द लाकने है बसी हौजिक लेरिबा कलेक्टिव मणिपुर की इमेजिनेशन द लेटेब अदुबो हंदक की इशू सिना मरम ओरका सेंट्रल लीडरशिप न लोक डिविजन अबदा मणिपुर द नुपी ने चीफ मिनिस्टर ओइबजा मसी पुवारी म सेमग्रे ममांग दसु अखु कुकी कम्युनिटी दगी मणिपुर की वन ऑफ द माइ पाक am नुसिजब मीने न मयाम न लोइ याना बाइ तारे अखोइ इमा किंगम के से अखोइ एमपी ओइ चकी को अदो हंदक की पुवारी म सेम पसिदा नुपी न डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मु ओइरपा लेंगाक लोन द मणिपुर की गवर्नेंस नुपी न की डिसीजन मेकर मु ओइरपगी सिगी खोंगथांग जे इचेना नुपी लुचिंबी अमोइना मणिपुर नुपी खुनाइ की लुचिंबी अमोइना कमाइना रिएक्ट तोबिनी तसेंगना अदुगी हारगदी यामना खोइ प्रॉफ फील ओइको मरमदी मा कनो ओजरगा सु मणिपुर की मचा मणिपुर की निंगोल मने मा सुनता अदुना मरम ओरगा स्माना डिप्यूटी सीएम गो ओरपा हेबसे नुपी अखोइ म्याम सिगिसु मथौना मा हापगुम्बनी को होय हाना मिनिस्टर फमदि दुम पाइ अदुगो डिप्यूटी का आगे सिदि कितंग रैंक तो हाइट याम वांखले दना को अदुदुना याम एप्रिशिएट तवी अदुगा नुपी न सु ओरबनिना नुपी हाबसिदि सेंगना हाबदा राज ममाने हाइमने बलोय मकि नत्रा अदुदुना यामना हौजिके खोइ मैडम मेम चकनो सिनसु अदुम नियम चुमना वायस लेतना आरामना आरामनी इचादसु अफबा फटबा हाबजे खंदोकपा मथौ ताइ फलबगा फटबदो सुमतोसना लेबे यारक्तबनिना को अफबना क्राइ बफम थमनी फटबना क्राइ बफम थमनी हाबदो अदुगुम्बा वखल चेलगा मागी पावर दो फजने यूज तोबा अदुदा वायस लेबना तबा कोइगी कम्युनिटी नि अदुनी अदानी अमत नतबिदा मणिपुर की ममा म ओइना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है ममा मग चमानम ने ममा मने अदुना अदुगुम्बा मथौना लेना थबक तो हनिंगी अखोइ म्यामसु दुम बैकिंग लेगनी अचुम बेगी दमक्ति ममा ओबि म्यामनसु अदुम तौरकनेबा सिदा कैसु ले ओइबा मोइना को अदुगा ममा ओरगा हेंग ममा गी लिच चलक्त्रगदी मदुगी सु दुम चपचाब मोंद परा दुम लाकनेबा ममा मोइना मणिपुर की डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मोइना इसे मसे जेंडर की ओइबा अखोइ की इशू से कितंग एड्रेस तोनिंग बै दमता इन मतम से कितंग लौजबने आई अटोप वंग सिंसु लाक्सके मणिपुर नुपी खुनाइ की दमता तौहनिंग बै तारि चेना एज ए डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मोइना लेंगाक सिगे लुचिंगबी अमोइना लेर कदौरिबनिना माने की डिसीजन मैम लौबो यानी इनिशिएशन मैम तौबो यादोइनी इंटायर यूनिवर्सल ओइना मैतै की पांगल की नगा की कुकी की ना खाइदोक्तबिदा अपुनबा मणिपुर की नुपी खुनाइ की दमक्ता अखोइ मणिपुर की हाब नुपी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कै कै तौहनिंगबो यापामबे मसिदी तसेन हाबदा नुपी लेरिबा एनी फ्रूप की को मैतै पांगन योरमो योरनो जाइबदो अदुगु मयम सिगी मोइगी अखोइ की चाखो थौरांग हाइतारे को अखोइ की अफबा लंबी दा लमजिंग बिनाबा नतबा अखोइ की सेंगना हाबदा नुपी मैम से दुम अवाबा मैम हम लेरगा अदुम फरक तुरक तौबा मैम सु याउरिनी लोइम कम्युनिटी खुदिंग मक्ता को अदुदुना मदुगु मैम दो लेहन अदुगुम्बा कनो चलहनदनबा अफब लंबी लमजिंग बिरगा अफब ममा मैम ओहनबिरगा मचासिंगसु फतब मचासिंगदुगी फानब लंबी सेंबिनबगी वे पिबिबा सेंगनाब चिंग मानदसु ममा ओइबि मैम से तसेना पोपी थाबद मिराज आई नहानसु हाइजैदुनेबा थानिंगदना मरमदि मसीसिना हेंग कनो तौरप मतमदा हु ओलकनिको हारगा खंजना खंजना मसी थारिबा पोसे फत्ते हारगासु नोमगी चरादो तमफम लेतबा मोइसु म्याम अमा लेयबको चिंग थक्ता लेबा मिसिंसिसु हाइबदि होरेन हलागदि मचादो चरा हेंदुरिमनिना पिजनिंगाय लेरोइदबनिना अदुगुम्बा खुसुमन तौरगा यावबा मी दुम लेरिबा आइना दुम थेंगनाजरपगिनिको हाइसे अदुना खोइसु नुंगाइते मेडम सि तौरिसे तौनिंग बनते अदुइसु मदुदा फंगपल पोचोंगा दुनादि होरेन इमुंग मै कनो तौदुनिना अदुदुना मरम ओइरगा
ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯤꯡꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤ ꯇꯝꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯨꯕꯩ ꯋꯥꯟꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯨꯡ ꯄꯨꯅꯩ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯁꯤꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯄꯥꯗꯨ ꯌꯨ ꯉꯥꯎ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈꯤ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯃꯃꯥꯗꯨꯗꯤ ꯆꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒ ꯅꯨꯄꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯃꯤꯗ ꯂꯩꯕꯁꯨ ꯇꯝꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯈꯔ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯁꯣꯠꯂꯦꯕ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯗꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯗꯦꯒ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯗ ꯑꯁꯣꯟ ꯑꯇꯥ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦ ꯏꯆꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯥꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗꯦꯔ ꯃꯦꯅꯤ ꯒꯨꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯥꯎꯠ ꯗꯤꯌꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏ ꯐꯣꯡꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯗꯦꯠꯁ ꯑ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯏ ꯏꯆꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯨꯁꯟꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯟꯗꯤꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤꯀꯣ ꯏꯆꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLA ꯃꯣꯏ 10ꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯥꯔ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯤꯅꯦꯇꯤꯛ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏ 10 ꯂꯩꯔꯤꯗꯅꯀꯣ MLA 10ꯁꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯔ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ 미국의 리싱푸나 마기 mayum다 한전 멍감다잖아 호지 이렇게다 야리가 레이디 있지 시 아두게 뭐가 호직치 칭들 레이바 호직이 커뮤니티 쿠키조 마 커뮤니티 슈 담박도 ум부야들이 담박도 레이바 거기 메티 커뮤니티 슈 쿠키다 범싱 파워가 잣배야들이 어두가 모이 하나기 mayum다 한전 배야들이 아두 이렇게디 the question of peaceful coexistence 하리바 question of peace 하리제 그러면 방거되게 해볼 것인지 아주 세계 스와이시다 야나다고 마야마 비엔다버디 레이리네바 obviously 레이오드로치 아니 나사이 마니푸기 송기 따박들 레이바 메테이신나 쿠키 조 마르 커뮤니티기 마탁다 비엔다버 레이팜 투에바 마코이니스 레이리고 som다 세계 비엔다버지 레이타라가주 ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯂꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯃꯤꯔꯥꯖꯇ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯂꯩꯗꯣ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅꯤ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯖꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯂꯩꯖꯧꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ 34ꯅ ꯂꯤꯡꯕ 33ꯅ ꯂꯤꯡꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯣꯛꯄꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯌꯥꯎꯔꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯥꯟꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯍꯥꯡꯉꯦ ꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡꯗꯩ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯁꯤ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯈꯟꯅꯔꯣ ꯅꯩꯅꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯕꯩ ꯁꯔꯨꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯡꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯆꯤꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯅꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯆꯪꯉꯣꯅ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯧꯈꯠꯂꯤꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯕ ꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒ ꯃꯥꯡꯖꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯈꯜꯂꯣꯕ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯗꯣ ꯃꯣꯏ 10ꯗꯣ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯏ ꯕꯖꯦꯠ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯔꯤ ꯊꯛꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ DCꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ MLA ꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯗꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯗꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯨ ꯅꯪ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗꯣ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯁꯦꯡꯕ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯥꯏꯌꯨ
hoi nang gi mi khara henjalaga nang mind ta ren khalaga su madu adum karino solution adum thira lore natro ay ha be positive mai ta bani ya haraga adum nang gi adum matum lakchani adu nata dana or paro da bada sum demand ta leader gi mchate hen hen mangdar kadam ne ba adu na maram or kana roi aduna sarkar semba habe se miyam gini akhoi kuki emele maitai gi amta natte adudagi sigi pham gi muna basungare akhoi praja gi amta natte noi praja wan ge dan ngara angam moko kai do dinungai te ba nungai te di unnecessary kan one ba moin violent moin tawjari do kana ro da ba adu sapudi moi gi emele re chalaga kari gi pham nang loba ngamdri no madu tai na ru so assembly chango no adu na ta lo hai ba ha Tengara hai musuh ba swade lah kalau geno bapang ini ba musuh. Wara ketika na wai moi praja na wajah dro, ain haidi. Aduh sepuri leader calo, aku ini MLA lain natra, nang kali kita panggap trino, kedua lagi memang medam na pangino, ha. Aduh ada tahun lalu so assembly hujung ngarang de pambak program ni na, aduh mainu aina thazel lo ba, aduh mayu kanu ini ba solusi lah kene ba. Nata dana, ada sumlau lagi betul ni kengkan oroi, aduh hayang dia aku nom harani, sumana sum tahu lagi dia aku di kanu lagi hai berlai lagi thabak tahu nata ni na, sumana lagi be MLA khara se, kali kita dalam parti na madu kita mathak tu action lah khalak tina kau ino na, aku siapa so memang Manipur kita dalam tu lagi siapa so ni na, moi kita awak ni uraga aduh tahu pematam dari kanan wadu di leader tu ni wadu itu, natro. Mani siapa tu dah, aku kita pin dah bagi hire kadi. Pin dah bagi hire kadi, cie aku kita maitai MLA merakta, na cakap na panggil MLA merakta jo, aku kita cie tamu, aku kita Chief Minister, wahyu dah bagi pin dah bagi, tapi MLA masa dah kengat na, magi ngasagi constituency juga, mai kian lagi miam, mai workers miam caw, ini kan apa, pin dah bagi hire di pin dah pasal, aku kita community sing dekat lain apa nanti, cuma lagi MLA mayam tu Chief Minister ohening ba, atau kita expect tahu ba, mayam Chief Minister ohehu tu bagi, nak cakap na Minister tu ohening bagi loi power ni, ohehu pangau tu bagi pin dah bagi lain ni, apa tadi cakap, atau kita pin dah bagi makna, aku kita lebat waktu ini ba, Manipur kita pun bagi sistem terkait na ba, Manipur integrity dan nak cakap Manipur kita leh shanti yang mana proxy kan, mayam na restaurant tu naraga, pin dah bagi mayam leh raga so khang kan leh, pun mayam sedang akai berperi madu cumbra, wang jenis sekali apa ni? Ayo ada di madu cum deba ko, malam di hoi thok re hau re loi re ko, hoi ai mungda mina di hai na ni mai mungda macam sih dah, adu kiwan nanti ba in hai jadi di. Thok re sinare loi mak khoi sunu ngai te lau dano hoji posu dum tauri sini ko justice ti phangan ga dam ni dum hari sini taw ga bu madu gi pen da ni dum do pol laga lai ga di ai gi state se sum hoji economy pura down ni miras ko sumaina sum kana da ba necessary da yena lai ba da ni ngasi ai di pr gi chahi ma mang ga se pamui ban chanta mona sumai to bi ga de lidana na han ko bi ga dum continue jathan be ya hai bani da nata da na dum sana bi lai re adoi gi aku memang demand tahu kan mesin nium cum dia tu tahu, hai beri nium yang wahal leba, adu na ini haji ni di, anu besarkar dah su, center dah pampan dah su, masih puna maksud nium cum dah tahu biu, adu ke praja miam su, hoi mana SUJATA semua ini siam, oi kira ni na hai beri kan di kambi kan oba, adu kiwana cede ba ini hai beri, aku isu oi dah suya ba, moi kalak pai oi jebe wani, oi putu bi, oi mesti pawi, adu bu kucing itu ni, adu itu dum haji lagi ni ba, mana ba, adu na malam oi raga, madu mana provoke oi raga, ai kian dah tu dah miam dah leader lagi, adu ni channel tiba, ai si oi raga so MLA ni oi leader na, si sema gadi hen aku economy kayak cakap orang miam se, hen fagalak tu ini, nat khujung dah sumlai ni raga di, moi gitu mangja deba, MLA mah di mangja deba, praja ada provoke tu orang praja, tholak tu mi dunia mang doi di, moi gitu pangwan tu pun pangi ba, uji lambi highway jadi ada betul ngasi cini, saya ni ada miras, cepat aku mesti kaki ada harga su cini ke KG memandi, nangi dah su cepat mana juali, ayun dah su juali ba, natra 60 aja 60 tu cepat mana lemin dah tu ini ba, natra, ayun hadi, adu dunia malam oi raga, adu gumam am tu itu honing de, adu sopu de hena, apa ba hana waki ba memang tu fagat na mohon na basi tu ina kong thang jemin nasi, aduga apa ba lambi dah jang lamjing si hai ba pot tu ne ba. Okay, ya isi yang nuai je, ini macam tamu SHANTA mulak sikit, tamu tu laksa ning bazi, aku ini ubah kinang kayak apa disturbing yang mau bazi tamu, hendak kisi, pin dah bazi, ngasai pin dah bayi wafam tu dah, kinang test orang kan, pin dah bazi tamu yang pin nak kita rasa ni ko, ini misi mina yang yau kita ni, nama yuma kayak mei thah kita yau ni na, kamai pin ni, ngasai muri tu kalau ada miba, then aku ki kayak itu kan Chuchanpur kalau ada mizi, mui ada Chuchanpur ki kayak jadi mami boleh penetre, ada even tampak tu sedih impal tu kalau ada miba, aku kuki sih kayak pelam mui, pen dah memang lu ini ni tamu, pen dah memang sih mereka
restaurant si fazana tawi hai tare tampak side ai na hojpo uba hai tare sida any group of phongthola ga lengak sing mo yakta lebakpa yaning da phongtok pam to udri ba tam whereas aikoina another side amada aikoina sum yengbada khulai bai ba kangu ma thola ga ko with full attire uniform arms lo yaurga phone na statement bi ga threaten to bai ko ure da ko adagi then right after government formation ji matung lai ba sig violent activities ma sumaina kitang sigi yam disturbing oi ba train am ko lai je da mo kamai yeng re ta mo si and again ngasai ge bounty am jong lai ko sidang na taw ai ko gi hai ba mioi ahum adi government sem ba de aur ba mo ko ahum je hat pa ngam ba da sumaina lap kun bi gani kuntra bi gani ga hai ba gi kamai ui ta Beres ke rumah hai ke ko ko ye India ga ne politician sati sati le ba hoi không ba yes yam sati ba politician ke karuna ni di je lalita ga le mi ja hoi ti sati ba hoji cookie gi samna ha de any cookie tribe ai tare moi gi mar ta le ba politician sing jina moi na tamjani ngai wa bise kanano hai ta ri moi political leader sing kanano hai di Mamata Banerjee ji ne ba ko Mamata Banerjee ji kamai to ge da ko special intensive revision ja special intensive revision ji da mana suk tau to be oi Bengal asoi ba am yaw ri ne Supreme Court tan chat li ne ba argument pi ni masan chalaga adu gi level da praja gi da ma hona bi wa ne da ai na di ko swai da mi won da paisa pirga lupa lising kun kuntra kai tho chalo petrol pump da ai gi dei thaw alu cho thaw do lo cho gari do mai thaw lambi thingu no mai pa na ho jai do no mai pa tho ko adu ma do to no hai ne dai hai ni di ko khoi masen ngak ta ni to gnu ngasi noina NRC to hal roi noi to be roi na hai noina NRC update to hon da na wa kan lang mi am je NRC update to da nam ne mi census ngai bane ba kai na te ba census manung da if accommodate to gra ba loi to khine ba adu bu SIR si 1952 da hana tau greba 1952 gi matung da 2022 ga 22 daina 2002 daina 2025 paugi SIR se kana special intensive revision to sida original voter na kana no duplicate voter na kana no ai je sakana khoi ni indra su dum khandrok to le reba yes je ko yes SIR to ko matam na dum khandrok to le reba adu gi potu to ba ya dana ba maitai centric government maitai dominated go palla ga mingon da pangang ga noi gi community du saul laga thamagan da akhoi gi officer sing state ki officer sing maitai central government na tawrok pani ha ga praja da provoke taw laga masi ILP ma tamna taw gram ne ILP gi bill nung dang pass taw wadana ahing da pung akhoi gi honorable hanagi sorry chief minister honorable ibo biga ma gi chamber da phami ngai da hek pass taw re khang baga asigi kwai den gi ningthem ko la sai bo che yen thore ba hana prepare to le ba thane si sing je ko anti social le ba anti state element khar lei ha ja lega na khang dam ne ba anti state element in a vote kara kan ne ba le ba kai ri se aduna special intensive revision NRC then su review to ba si loin mak dakar ne ba akoi de using noi tri se kamai to dana India gi India masa suna taba Manipur masa suna taba kamu to ke to bai su to me no hai potu ne ba did the government try to accommodate some people who do not belong to Manipur or India ko adu ma to yenganda did any Kuki tribe use ko to accommodate such people have a question ne wala ise adu no jise nimsa ki gen deputy sem wa kanda ko sanate department ki kari gisina sakar sem da yawa kanda ngasai gi marak ta leiba ayo je haije ba sakot kumba kai gumba henglep swagi adagi even moregi ko swagi jaga sing da illegal immigrant leiba sing je makhoi da masada pakatpa nungai taba si orekta di moji ausang ram na khoi je citizen noina oi bada khandorok pe ya khoi voting right leira roi adu leira roi ga khallaga tawune ba si po se assembly da khana je hamni da tatam ai ke no khakte swai intervent to soge I know when I read one book by Journal Singh magi Memor Manipur gi se ai parakanda tamo nasagi sigi suspension operation gi agreement gi mari na union home minister gi da unarap pase uno matam se state administration da gi moina react to romba gi part am yawrami Journal Singh ibla chi da mana quote tawe ai koi masida sumaina ko gi non Indian oiba non Manipuri oiba sumaina Manipur gi foreigner oiba mi ma sida yawraga aikoina kamaina si sign to no do you know have a state administration da gi matam du react to romba but the question is kamaina adugi agreement je kamaina inagree no sine but state gi ngasai mayam na react to do bra na to acknowledge to hu do bra masi khanghu do bra na mo chamung do bam leidana
but adudi journal singna mani iriba like to I've read it aduki like to the yam phajana mana moina react or thobe eba I see wangang na bi yawo koi wari sana baje sigi deliberation ji yawo ina state administration ka mu je tamo thobe eba the way out aduga si kamaina makata ina sign to ngi no have question sine tamo kari hebi ni se keno ne mase ai akoi nan ge ai do China epic to na bona ba adu loina to ana thamra ga na ko hojikti sign to na me column me even polelal ji citizen ji phangba kui drim ne ai je proof lai rabani adagi mao ji vote kara bani ko sigi stage ye rabani na state na policy amagi makada some people they accommodate to they are right ko mase aina haim nate ko automatically mase review to kana ta de ne ba aduna hanagi honorable chief minister na magi cabinet na permanent resident haiba ma the citizen haiba ma domicile haiba ma khaido ke na to ramaga khaido sorry khaido mi ba pot ne ba adudang sai gi huje iran to riba kambu se iran to riba kambu ai moi group mark ta kai re ko le adu da ai kai mu ro ge ba ko as a manipuri moina manipuri naga manipuri kuki nataba kambu iran to rise makoi dadi yamna masi kani nemsa kip gen cm orakpa sanate orakpa den ate ate sing cabinet phangi targadi moi gi oiba aina sai jaba any kuki tribe tagi changi ba Manipur ki domicile phangraba then hill area committee ki makhada changaga tribal chief right ki makhada same gi ba new villages singse SIR to ba natraga NRC update to ko matamda achauba challenge ma oine ba se sigi pochi to ba yadana ba irang je continue to ba yade have to ne ba ko kangkopi romda chochanpur da leiriba zo ichinau imanab sing adi ate leiriba mayam se sisina phanam handok tar so somewhere akoi population kharadi sokador ne to ba yade ne ba aina haining isina mu kaino ganda as a citizen of the state CSO magi miyam gi representative amoina let us talk wari sa se ko wari sa lo kanana kam 1951 matungna kana changi moi miyam do kari status thambe ya do no se through the government through the constitution khanaje ba asam gi na se update to matunga mi la ani to ko kadai tamgi ko asam do ji Narendra Modi na lauri and Amisa na lauri ko honorable home minister na lauri kari gumba saka pai tadi illegal immigrants loyal la ne ari hoi moi bulldozer kara tawi but mioi ba ko ni na hat pa ya da ni na how to make them survive lemina na ba mong do kari tawsi ge do tana ga dam ne ba sidai da state ama break up tong na ba community masan hatok na ba akoi ga moi ga nuai na da hendok ta na hoji THADOU ga moi ga amung tong na da na zau ga paike ga amung tong na da na sium da nature da chalai ba mi do adu da gi praja na kuki praja sing na handok pi ro adu ga masi gi poche noi leader sing do adu da phajana noi na convince to adu me tung da assembly sida lao phamji khanaji tanaji am ne bai hai okay damo issue sidi address to go ya roi kamai issue sidi address to sige have do adu di khanaji on the table madu puthoro hai ni damo that's very ko ki yamna sensible oi ba adu ko rational oi ba ko stay na mane ai thamjage as Manipur luching ma da ki ai ima su da ko ise su da da mulak chani ma sene che hojik lei ba film sida ko the way forward ko yare hojik pena da ba ma'am lei pena da ba du da depend to ga ko dung gang ga ko ki amana ma jum chaina ba adu film da Manipur amuk pro pe yaroi pena ba khidang question na tare nuai na da ba khidang depend thok pa tare adu pen tho matung da ngasagi hojik anoba government ama la isina atin ma matam sida ano maroi ba issue se ani ni che amana aikogi free movements mayam se ma aikogi idam dam eri park the ning dam na satya bagi madugi right chi it should be available to every single citizen in Manipur Manipur la live citizen khuding makta maning dam na magi mari park ta chacha ya bagi masida power chakera ralu tik to gera gari thogera everything madu to we with security with safety adugi question ama ani shoba question jidana masagi mayum da hanjan bangam driba kangusi hai masagi mayum da leibang am driba kangu masida yamna traumatic oina haidi aikogi yam thamoi songna China kaya ga loidana masagi mayum da hanjan bangam da leiba IDP sing question ani je free movement amadi rehabilitation of IDP sing mayum da mohana hanjan bagi ani si ise masi lakhanna bu hona bada handa ke lenga chi che kaya masa chauna tori adu sigi lenga chi da lakhanna bu hona bagi moi process da kari hanging ba lei che ha ain haning madi sigi no bola ka dau lenga sina hoji pudi hora ni ko masida ta honing ba se ta seng no ji ke hari ba si di khoi hana da gi to e pa demand nga ta ni na tra masi to pa matam si da ngarang ure moi gi dum khulai pai ba khara leidana khulai pai ba ina han su hai do moi su gum ba khoi gi
niyom chada ba loi mak se ko adu gumba myam se katang hana moi se moi gi kamai to moi gi cover to gi si gi ha ba se si lu se am thina fajana function to ba mathau tai ba any fruit poison over ko la angula la ga dak long phar ga dak long jen thajan ba gumba ko katang punishment mathau tai ba akoi gi da lan gi da amana any fruit bai sini la lak pasing do smain to bo se kari gi da malta praja myam se no harassment period masi to do ba dam ni kain to ga katang forcefully lu gi matung ina chatha ga mathau tai ba hoji really kem da chang ba ya de masai gi mem da chang ba ya de ha sibu ai gi right mali na tro right to demand akoi dum to su la ai to su adu ai gi yum da chang ba ya de na hai ba mi do kari gi da mak ta noi ne chang ba ya de hai no hai da moi da wai sana ma thau tai ba na tro ai gi ram da nang gi pata do nang yum chang ge bu ya ro ha ga di madu yamna akai ba mi ne ba na tra adu na maram moi ra ga madu gum ba myam se adu gum bu da khara punishment ma thau tai noi su sida la o kho dum ha re lak su lak na re na tra akoi gi side te gi di lo ma free nga ta ne bu ji lai se ko delhi gi sida lai ba myam se dei di adu na masi ge sida khara powerful di ma thau tai ha ne gi type da khoi ai dum hanjana su ngasi ju haijeri sini madu gi pot matam leite tha tare ni pang khaka gi pawani adu bu tau ge ta wardi nayak ta anin ka pu no mada ha chief minister rogal lo to khari duni cinema gi wari wa nate tau bu tau gen khala ga di khoi gi chana kan lon khoi samvidhan se ngarang dum moi assembly pham ba yam post ai moi gi ngarang gi kano du di ena su dum appreciate awe hoi mi su ba su da bri to khro phamin nari ba opposition mara yela ka do mi du su full support moi mateng pang ge haire natra any moi ke yeng na da bi da ai khoi su angam ba full pang je ge akhoi su habi ro khoi su kano to biro ka na yamna adu gum ba pot la abani na hojiti madurei du de laura ga kamai kai to ga thabak se to si ge ha ba hojik nata da na khoi ngasi ai kara kano bang kai da kano moi yeng ba khopus tu do mai gi to bo ui adu gum ba gi matam si ang kana mangan da ba ko adu so pudi ngarang to ri do karam no kamain to no lo su khoi gi chahi kunthra manga MLA ora ba mana pai ra bani na tare ra ka ba kai se phagi na tre na tra kari politics phana dum haira ni kamain to no praja them si ge mai gi kendri praja them manga maga chahi kunthra tam tare ra karak pai se adum kok ti lai ra ba pone ba santa adu duna maram ora ga hai ba myam si gi pulap tana minaraga afa lambi da thabak to biro haiba pose masi hainingi masi ani sidi fast priority pi draga di hayeng loimak kanu farak tana kani noi gi bill gi tamak ta thamai ba sakara haiba gi question number sula kani santa sil compulsory lak toine noi budget to hayeng 2027 gi kai nam nang nabai damak ta semi ba sakara na praja gi voice hoida na tholakani aduna madu ta hanbi ganu akoi na haijabdi aseng ba noi how ki bana how kre hojiti niyom chumna thabak to biu hayeng noi gi bill khara putha hawe na to begi pia lai bana maram oiraga na madu gi rom chakhra ga di MLA dum phar tara kani adu haije ge okay chem noise on this positive note ngasi koina khana gi ba topic manipur anu go lenga ama lakpa lengak si da governor anu yam lakre handak se lengak si gi anu chief minister mam expansion to gi cabinet bird che subunatri chief minister anu minister kana kana wera kada ge kana na karam portfolio pai ge de have this is a very uncertain as of now aduga masigi anu development sing chulakani aduga yamna thuna hai tare ai ko gi borok confidence lower ba matung da hai belengak si a majority ne sokol have si asu assembly da ngarang si utkre ngarang anu belengak si gi oiba magi vision aduga magi mamang gi achievement sing reflect over ai ko gi governor gi address ngarang lakre aduga sigi matung da hojik manipur da anu development mayam lakador even congress party gi reorganize to gre CLP shin to kre aduga president ani da hojik chamtok onthong na gre tare development mayam lai with many development mayam da pudun lak chege aduga development mayam sigi matung da hai belengak si yaning da phung to pagi development da ikoi ngasi nei jari anyway ngasi gi ekoi thamji gi topic si da saruk abi gi ngasi expert sing da ekoi gi THADOU gi chingba ekoi gi Michael LAMJATHANG doina United Committee Manipur gi Secretary General Tamo SHANTA NAHAKPAM aduga IMAGI MEIRA gi President convener ekoi gi SUJATA thokchom purong po among thak chari ka khunu chari doina ngasi program sa budik loi phum yang tabi gi ba Manipur myam bo among thak chari ka khunu chari myam thak chari Northeast Window meaning tabiriba mayang punamakpu taramda okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibatanatana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani
2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani Hariba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi haujagani Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhay mangadagi haujagani ahum subada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri hariba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chaba sing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising mauda taretagi haujagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Haksan Panatamgi Hairabadi, Iram the Masimakta de Leba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lazari. Mapamasida, Hazabayarabamadi, Selia Machangana, Specialty Kunhin Badana Laying Badi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hakchang Yauna Laying Zari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Suhojiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henating Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apagataki Lion Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lensing Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 call to Birau. Nurse singidamak achoba opportunity ama puduna lakchari madudi hauzik Malaysia na Indian nurse singi oiba khudong chaba pinabagidamak midyeng changlakli VC nursing loiraba chahi ahumdagi tadana experience leiraba miyoi singna khudong chaba asi lobiho khudong chaba adudi thagi oiva salary 1 lakh overtime incentive free accommodation ticketing amasung long term visa asina chingba khudong chaba sing asi fangbigani akupamalo gidamak Makata Pisariva 7005273217 natraga 7005063196 ta contact tabirao natraga aikogi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birao
Class 12 amasung graduate loiraba mahirosinggidamakta Germany-da hospital program tamba yabagi khudongchaba pisari hairiba program sing adudi ahanbada accountancy hairiba stream asida tamnabagidamakta commerce background leibaga loinana 60% fangba oigedabani anisubada hotel management hairiba stream asida tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani ahum subada electronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani mari subada mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani manga subada construction engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taruk subada automatic mechatronic engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani taret subada electrical engineering hairiba stream asida tamnabagidamakta physics chemistry maths background leibaga loinana 60% fangba oigedabani nipan subada medical technician radiology assistant MTRA tamnabagidamakta any stream da 50% fangba oigedabani Mapan subada medical assistant amasung tara subada nursing haribasing asi tamnabagidamakta 12 natraga graduate loirabasingna apply toba yagani loinana hariba program sing asi tamba mahiroi singna thagi oiva stipend listing 100 dagina 1 lakh phauba chahi ahum phangani loinana 100% job guarantee in Germany da oigani loinana 100% education loan to support taujagani akupa marol gidamak 7005 063196 ta contact tawbiru